Хаҗилар мәчетендә думырты хаҗ вәкиле. 6 гыйнвар көнне Хаҗилар мәчетендә даими бара торган кичке вагаз кичәсендә буа мөхтәсибәте белән берлектә Диния нәзарәте думырты хаҗ җитәкчесе Ранис хәзрәт Вахитов катнашты. Ранис хәзрәт 2017 елгы хаҗ программасы белән таныштырды. Хаҗның никадәр мөһим булуын аңлатты, халыктан кергән сорауларга җавапларын җиткерде. 2016 елда хаҗга барган Мәгъзум абый үзенең рәхмәтләрен җиткереп, әлеге сәфәрдән алган тәэсирләре белән уртаклашты. Салам аля Расулна Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин, сумма амма ба'д. Барша мактаулар Аллаһ субханаһу ва таалагә булсайды, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга салават шәрифләребез булсайды. Аллаһ субханаһу ва тааля ушбу кичке җомга көннәребезне мөбарәк кылсайды. Һәм инде менә безнең бүген шушы гадәткә кергән инде кичке вагаз инде безнең бүген темабыз инде хаҗ. Менә безнең шушы үзебезнең думырты хаҗның генераль директор дип була инде Ранис хәзрәт, инде ул безнең якташыбыз. Буаныкы, альхамдулилlah, менә 2 елмы, 2 ел уже эшләп бара, бик матур эшлиләр иншалла. Менә альхамдулилlah, менә хаҗилар да хаҗга да бик матур баралар. Менә безнең буадан да менә былтыр ничә 20 артык кеше барды. Альхамдулилlah, шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә менә бу хаҗларны кабуллардан кылсайды иншалла. Хаҗында бик бу яклар инде монда туып үскәч безгә бик якын. Сезне бөтен күргәч инде туганнар шикелле шундый хис иттек. Миндер үзгә хисләр килде. Без инде хәзер инде төрле районнарга җыйбыз. Миндер инде бу вакытта инде бер үзенчәлек махсус шундый бер хисләр уяна. Инде әлбәттә инде бүген хаҗ турында әйтергез дә инде һәм шулай инде актыкта сезнең бәлки теге шундый сораулар килеп чыкса әйтик инде теге программа рәвешендә булсын инде ул инде ничегрәк хаҗ кылып буламы, кайчан барып була, кем белән барып була, андый сорауларга инде сорап бирсәгез, артта инде җавап бирербез. Башлап китербез инде бөек Раббыбызның аятыннан, бөек Раббыбызның сүзләреннән. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Büyük Rabbimiz bir ayette şunday sözler edip gider. Indi Allah rizalığı için hac kılu Allah Teala buyurdu kimge? Indi buna Allah Teala ayetin ahırında aytar: "Men istata ileyhi sabila." Kimning bar hacga barga mümkinçilik. Indi şuşa Allah menä bu ayetten qarasak da, indi Allah subhanahu wa taala indi bunda farz kıla kimning bar mümkinçiligi. Indi man istata ileyhi sabili kimning bar mümkinçiligi, indi o kişiga farz kılu yani farz bular. Hac kılu farz bular. Indi mesela hazır indi beyler, türlü beyler bular, aksiya ravishida da beyler bular, türlü beyler bulup ala. Indi aytik hazırgi vaqtda indi o'rtachasi bizda indi haj 115 ming bo'lsa, aytik masalan kishida 115 ming seni o'qishan bo'lsa, indi ham shulay u seni farz. Indi bunda 115 ming o'qishan seni bor, ham shulay indi o'zining g'aylani hojdan aylanib qaytarib indi seni rizqqa oqsha qildiradi deyish. Shunday mumkinchiliklari bo'lsa, shu ishraqda indi bizga haj qilib farz bo'ladi. 3 milyon yarım, 4 milyona kadar kişi hac kılar. Samarut işler aldığına kala 5 gün, 3 gün, indi ana nedir avurta balar. Indi ana anda problem kilip çıkar. Anda işraklar küp de bular, yoş da bular. O bir mene şunday nimet. Indi aytib gittik, hadisinin devamında ikinci nimet o selametlik. Selametlik kişinin getirge de mümkün, biz bilmeyiz. Biz mene küp işraktan işleybiz, aytamiz, yaraydı bu mene beyler tuşa, inşallah kelesi yılga küp kişi aytdı. Bu yılda hazret barmı dediler. Biz indi ikinci yılga barabız dediler. Kimler bitken yıl barmadılar. Burası Allah da rahmet eylesin. Kimler barmadı, kaldırdı. İrtege deyip kaldırabız mı? Şunu irtege deyip kaldırsak mı? Bir gamali irtege kaldırsak mı? O şuna gidip de çıkan. Şunun için de bir şunday mümkinçilik bulgaç. Indi her vakitte istat tutarga gerek. Çünkü aytik mene kişi küp işrakta şağıştıra. O bitini za granicaya bir yakın baru. Zaten pas bilen barasın.
Түрлі кіші бит путевка сатып ала. Әмі ләкин хажға бару енді біз аңлайбыз, ол деген енді бір ял иту урын түгел. Енді бір ял иту түгел. Нәрсе кіші, ең бірінші, ол нәрсе таваф қыла. Енді ғымрасын қыла. Енді біздің үш түрлі біздің хаж деп айтамыз. Енді көп жақта біздің яқтан барған кішілер олар таматту деген хаж қылалар. Енді таматту нәрсе баштадан умра қылына, ихрам салабыз, ихрамды шығап сонда хаж уақытында ихрама кіребіз. Енді бар нәрсе ифрат, қашан енді кіші андау Мәккәдә яшәүче кіші ниятли хаж қылырға бар енді қиранды көбірек енді біздің тек Кавказ халқы шушы әйтектерді сайлап ала. Мұнда сұрау туа хажға бару үшін енді нәрсе эшләргә кирәк. Беренчедән кеше башарга тиеш нияттән. Күп очракта кешегә сорау биргәч, хажга барасыңмы? Кеше нәрсә әйтә. Минем акчам юк. Бөтен проблем юк. Шундай теге үз нәтиҗә булса да, булмаса да минем акчам юк. Мен әле фақат бармын ди. Шундай күп очракта җавап була. Енді ең бірінші кеше әлбәттә уйга тиеш ният. Хаж нияттан башлана. Кім ихлас күлдән либбейк Аллаһумма либбейк дип әйтсә, һәм инде ниятләсә, я Раббым, миңа насыйп ит булып барырга хаҗга. Бәлки синең мөмкинчелек булмас. Әйе, бәлки булыр. Теге бит инде мөмкинчелек булу да, булмау да бит инде Аллаһ Тәгаләдән килгән иде. Biz ko'p narsa bo'layotib bilmaymiz. Qabrda ketmaymiz. Ammo lekin Alloh taolo bizga beradi. Mana ko'p o'shaqa mana o'zingiz da sezgansiz, mana bobolar abilar aytdilar, endi kimda problem kelib chiqqan, balki qabrda ana hayotda bo'lmaydi. Ammo lekin Alloh taolo seni uchrashtiradi. Shunday kishilar bilan aytdik, balki kishi bilan manda nima, Alloh taolo senga o'zi yo'lni ochib yuboradi. Shuning uchun hajga barish uchun eng birinchi biz boshqa niyatdan bir hajda vafot bo'lmadi. Endi Allohga shukr, bitinsa inson sog' qoldilar. Shu aytib, biz hajni 2016-yilda tamomlagan, bu yilni biz endi boshladik. 2017-yilga endi mana bizning buada endi ofitsial ravishda endi bizning agentimiz da endi muhtasibimiz endi inshaalloh o'zida niyatlagan endi bu yilni Hazrat borga, kimlar tilinde hazır bilen barga, indi hazrat indi opıtı bar, hajga bu yılda bizim bilen barıp kayıttı. Şulay indi o'tgan yıllarda indi umraga da devam etse, indi umrani ettik, indi şu 7 kunda, 10 kunda, 15 kunda indi kılıp kayıtıp bula. Kimdir tilinde Ramazan'da indi şulay indi bir ayga da umraga barıp kayıtta. Andi da biz indi bu kunda mümkünçle tutarabız. Endi kimlerin var tilekleri, etik bizim umraga barıga, hajga barıga, endi gelişten müracaat edilmez. Nasip oldu bizge, İlmi Hazret bilen, o bizim yetekçimiz diye, bik usta, bik tertipli haj münafası asabiyatına alı hajının ileri jingil tügülün. Bik jingil redib aytıp bulmuyor. Bunu Hazretler seytti, jal oldum tügül ol. Ол зор хезмәт, зор тырышлык таләп итә торган әйбер. Әлбәттә инде күңелләр ажда ишкәре, сүздә юк. Кабатулланы күргәчтә таш атырга барган чагында да таш атырга барасың. Барында бит бергә җырлап барабыз. Шунда үзең җырлыйсың, үзеңнең күзеңнән яшьләр ага. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәү шатлык бирә күңелгә. Жеңгірлік бере, барғанлықларда сізді тындыралар бетінде. Қатын қыздар түзімсіз, әрбір қатын қыздың өзінің шымадан іске қойдырасы келе. Бұл істе бүтін шымадан іске қойып болмайды, кімліктерді ұсаста қолайын. Тырышып, что бір күнде обижаться етмесін. Бұршылған қатын қыздарыны тынышландырып, үгітлеп, өзі тырышып қойып, шул қадарда біздің группа үшін жаны тәні біләк тырышып. Свежилар міне мында Харис абылар отыра, міне ғумраға бардық, Зөфәр абы мында фәнислер отыра. Бенур Хазрет, енді ол біздің бек опытны жетекші еді, ол көп 7 айлар бойы барды. Міне дұрыстан да бұл хажға бару, міне хажылардан сұрайсың да, нешек келдіңсің сен, нешек сен мында ләктін дегеш, алар бітінісі мұғжиза білән. Көбісі енді міне бір 70% бітінісі теге неожидан ләктілер бар.
кімдір енді мен де барып келмелі резкана келіп шыға, кімдір действительно міне путевкаларға бесплатно, кімгедір тағы нәрсе, алар енді тіге күтмеген жерден, но ниетлері бітінісінде бар еді. Шушы ниетлеріне қарата, біз ниетлеп қойырға тиішбіз. Міне біздің көп ақыларда сұрау берелер. Хазірет біз міне хажға барасы еді, но нешіктір әзір түгіл, нәсесің әзір. Қай сияқтан ақшасы да бараны, исәнлігі де баранын. Қай сияқтан әзір түгіл. Әрі міне іштегі көңіл яғынан, рухи яқтан әзір түгіл дей. Әбетінде бұлай отырып қына бетсеңе әзірлену келмеу, ұқырға керек. Аны бетін дәріслер міне ештіріла. Ниндір вагазлар хаж турында ештіріла. Роликлар да бар, енді китаплар да бар. Сенің оқы, ниет, сен шуны білән әзірленесің. Отырып қына сеңе қайындыр істен келіп түшмеу сен әзірлік. Әгер де сенің малың бар екен, нейін бар екен, сеңе барға керек. Я Раббым, шушы уканнарыбызны, Я Раббым, иманнарыбызны нығытып, тақваларыбызны арттырып, Я Раббым, шушы кешкі вағазларыбызны қабыллардан қылсайды, Я Раббым. Я Раббым, шушы матур мәжлеріні ештірған үшін, өзлерінің ілішлеріні кірткен үшін, өзлерін, Я Раббым, мәдди яғынан кірткен үшін ярдәмлерін барысында, Я Раббым, қабыллардан қылсан едін ұйыштырушыларға, Фәйім Хазіретке, Гүлсіне апаға, Я Раббым, Зефер абыға, Я Раббым, шушы Азат абыға, кім өзінің ішлерін кірті барысында әжер осапларын арттырсанын, Я Раббым, Я Раббым, шушы әжерлерін, Я Раббым, Dünyada hem ahiretте көрген насып исәнеден, Я Раббым, шушы үзләрін кірткен садақаларын, Я Раббым, дүнияви бәлә казларға бір пәрдә болып, ахиретте джаханнам отларына бір пәрдә болып тұрса иде, Я Раббым. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Muhtasib шақыру белән инде без килдек бүген хаҗлар мәчетенә. Инде бүгенге вагаз кичәсендә без инде хаҗ турында сөйләп киттек. Инде шулай инде хаҗның шартлары турында сөйләп киттек. Инде хаҗны ничек кылырга сөйләп киттек. Шушы инде хаҗда булган хисләребезне искә төшердек. Шулай инде кемнәр без белән хаҗ кылып кайттылар. Алар да үзләренең хисләре белән ортаклаштылар. Инде Аллаһ Тәгалә шушы хаҗилар мәчетеннән инде һәммәбезгә насыйп итсен киләчәктә хаҗга барырга. Инде шушы ният кылыйк һәм шушы ниятка безгә һәммәбез вакытта яшәү насыйп итсен. Алхамдулиллах, ва салату ва салам аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Хаҗ вәкилләре белән, Ранис хәзрәт белән очрашулар узды. Менә инде максаты, менә кешеләргә аңлатырга, кешеләргә инде җиткезергә, менә бу хаҗ нинди хаҗның фазилетләрен, хаҗның кирәклеген икәнлеген, менә матур иттереп вагазлар сөйләп, матур иттереп аңлатып киткән иде. Алхамдулиллах, менә безнең инде үзебезнең районда да менә былтыр баручылар, хаҗга баручылар да катнашты. Алар да инде үзләренең шушы хаҗда булган впечатление белән, хаҗда булган күренешләр белән бүленделәр. Алхамдулиллах. Һәм инде менә безнең быел да уже менә 2017 елга да хаҗга барышлар 30-га якын җыелды. Алла рәхмәте белән, иншалла менә киләчәктә дә тагын да күбрәк җыелыр. Иншалла, чөнки инде безнең район зур. Инде менә мөселманнар күп, алхамдулиллах, менә аларга да инде шушы хаҗга барысында барга насыйп итсә иде, иншалла. Менә бу очрашу бик матур узды. Инде кешеләр дә күп булды. Алла рәхмәте белән, иншалла, менә бу инде бик тәэсирле дә булды. Киләчәктә дә менә думырты хаҗга, исән-сау эшләргә, менә Ранис хәзрәткә, аның командасына, аның менә бергә эшли торган кешеләргә барысында Аллаһ Тәгалә җиңгелек бирсен, чөнки инде менә көн саен шулай юлга чыгып, районнарга җиреп, инде менә шушы хаҗның фазилетләрен, хаҗның кирәклеген аңлату бу инде җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә инде Аллаһ Тәгалә иншалла үз ярдәменнән ташламаса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Районның мөхтәсибе Илмир хәзрәт Хәсәнов һәм мәчетнең имамы Фәһим хәзрәт Сөләйманов Ранис хәзрәткә эшендә уңышлар теләп, олы рәхмәтләрен җиткерделәр.